Tuko ya Jumaine, Kawira Mwangaza na ingatiro ni mbunge ya Seneti nyuma ya kuwatikana na maiti ya thatu ya radhi itangi nayo ni mbunge ya kaunti ya Meru. Na mbere ngukweta Miriam Mpempe. Tuko yoro gavana uyu na arethire ahitane ndikiri koti na kwithira akiuria watho bokuriria hethira kebelokire itikiu kinya nyuma ya ngatheti kuma ya konania na ingati ya gavana wa kaunti ya Meru. Tuko rwari Kawira Mwangaza na chokere na hukumu obisine na kuambiria ngwetia werethirite kinyai ka mucemanio yawe yo minister akiwa etana mbere utungatira Meru mwaka yo 2027 na bo watho boru wa gavana ake akwithira akingatwa munini owe no batire kwithira akiyukia utongeria mwankarira gavana okithire na yamba koti ndekethira rimuchoke ya gavana kana kwithira akingatwa tukuboro rekenda kumya mantu nkuluki urawatho bokuwa tuketha twekara ndekire mubango ya ro siasa na wakili Marius Maranya na MC wa kolo tondene ya mbunge ya kaunti ya Meru Kirinya Mwenda kenda kumenya siasa ithio lunkite kiri mantu yayo ndena na tawatho bokuwa gavana akethira akingatwa na barua kana gazette notice ikethira ikume kuona ni gavana wa kwithira akingatwa kuma obisine ne nyuma ya nteto Cheweru the mono tuketha twikarande kiri karoke ya ro siasa ukethira wekulukwa ni mubango yu ende mbere yana tukudhuranite kiri nteto Cheweru the mwe. Kawira Mwangaza usoko obisine tukwisilia yake nyuma ya kuingatwa ni mbunge ya Seneti yare kuwatikana na maiti ya thatu. Mpangaratano Meru nyuma ya Kawira usoko obisine urene ndemo nini wawe thirite no bati kwithira kiyukio tongere nyuma ya kuengwa kwawe ni Seneti. Kiri arwe siasa turoledi watho na tabukuwa gavana akeya kuengwa ni Seneti na katheti kauma nawe akethira ita koti kurieria kuengwa kwawe. Hatubathatu otuero kibungo kemia kena na nchera nyuma ya kuwatekana na maiti ya kuorwa na marimanti mwaka yo 2016. Anko watu ni kirinteto Cheweru the momoneto madithio ni Maureen Kiremi na ngetwa Mutembe Edward. Kawira Mwangaza ura ingatirwa ni Seneti na chokete ringi na kuambiria ngwetia ya gavana wa kaunti ya Meru kinya nyuma ya kwithira akingatwa ni mbunge ya Seneti na kinya ekite mucemanio ywa minister bawe na kuwaita na mbere utungatira a Meru. Iturira Kawira ndirukiritu na njira mwanya ni atongerie mwanya ba Meru bare MCA baraba mwirite ndirithirite choko obisine kiutate na watho na boba kiaria ikundikenio don bawite mama ka kwenda kwa Meru na kibara mugaru na katiba na nawe county commander wa Meru ethirite akirita uwaboku wa choketie kunenkira gavana ukaria nonto nethirite akiamukira barua ya koti yo mwira gavana no we gavana wa kaunti ya Meru mutuge kare aina cionkoloki nchoke nkatho ni untubwa mushanjira ndombere wikia jwa kuingata gavana Kawira Mwangaza gitene ni migambo ya Zibora kinyora wijekene ta ZDK ure ni munini wa mutongiro baraba ingekere mbunge ya Meru na noora kamatete muswanda jwa kuingata gavana wa Meru Kawira Mwangaza obisi akiaria na wigekini MCS bange nyuma ya mbunge ya Seneti okorokia muswanda jwa kwebedia Kawira Mwangaza obisi ne na ndina arwa nebumirete barigari nyuma ya Kawira Mwangaza wiki nyobisi rokero na arwa kamera chetu ikojerete gavana Mwangaza agitonyo obisi na eje ningari ya were mukamataga ikarikarira bamweba MCS bamero bameneretie bonene Speaker Seneti na mwirere akauma murango jura jotiumara na nene nonto na ejokire munene nte komenya ina arakinyere eja uchoka kwa munene kairi ndenda kuga kinya kotondera twenio ne kuga tugapisha ntwethinki ati ochokia gavana former governor ofisine Meru Mwangaza yete na gavana lakini onto gutako na kanya ka vacuum of power uro gwatirite mutuma ntoithinkia no gwatirite gavana ko bai Mwangaza iji ambuge mama ati gavana bila tweterete akekote I pronounce on ne swearing in tekethera gavana na araire impeached. Governor stands impeached and ceases to hold office. Kwa maanisho okwengwa na ukario bichine
no bisire kuweta kire muthuji wa siasa Oscar Mutugi na ugite ngavana Mwangaza naronunite watho bunge bwa gutonya obisi akiuga kinya kethira koti nirarungikire munini wa ngavana Mutuma Ntwaithingia ati kanyuithwa mumajukia wathani bwa ngavana ariuga bote kuga ngavana Mwangaza na bati gutonya obisi akiuga gutonya kwa wene mugaru na watho te sheria ingi iraritwa kana watho buraritwa ikoti kana any other institution ya kuuga igucokia Kawira Mwangaza ari gavana Meru ko kwithirwa ari ofisine thaizi na sheria cia nthiguru chugite ati ofisine i confirmation ikuthithia that atithairwo ari mtu kuthingata sheria. Bamwe ba biashara kuma Mutindo Jokangangi ni bameneretie wathani bobo ngavana Mwangaza bakiuga ritongeria na kuringa kibara tutetekeria kwathwa kifua igitare wangu wa makere ya wijathirire na ndi batu twina uchiari batwingwa na bamutongeria rokomba gwitaniria na kariba Meru County. You cannot be above the law. Ethera seneti neronere gwite ogo bati gwita sinje imatha kome ituthikiro buru Meru ikuraja na twina thina. Gikundi kia New Dawn gitongeretwe ni Daktari Julius Bijewe bakiaria thokone ya makutano kinya bobariuga thaiji bate kuyukia Kawira Mwangaza tangavana Meru indi bakiuga thaiji munini wawe niwo gwatirite kanya kobisi ya ngavana thaiji atia former governor Kawira Mwangaza ari obisine instead of the substantive acting governor Reverend Mutuma Ntwaithingia. Kawira Mwangaza akwendelea kuna watho pokwithira kari obisine unconstitutionally na irigare weje na instructions cha ukaria former governor Kawira Mwangaza violate constitutional kairi tukuromba kwithirwa ndene ya transition iraitite gukarika itanathiri iria batere ndene ya Meru. obisi changavana na rwikojirite ukaria bunene akiaria Steve Oro uria ni county police commander na chokete gitumi giki officers tumeongeza kwa sababu tulipata information ya kwamba there is a group ya watu ambayo wanataka kukuja kuinstall the deputy governor kama governor. Yet jana usiku tulipata court order ya kuweka stay kwa hiyo kazi yoyote. Kwa hivyo that is why officers wako kwa the governor's office. The same way tuliweka kwa county assembly siku ile waheshimiwa the MCAs walikuwa wanafanya the impeachment of the governor. Kuma gicigo mbunge kia North nkiripoti rateto cia Weru riakwa rietwa ni Mutugi Kare Boya Mutugi. Gavana wa Meru no kini kyo kiuria Meru baingi ba uchiure mwankane ndi batione wa kubelesa umani bureko wakili wa Kawira Mwangaza Elias Mutuma uwete Kawira niwe gavana wa Meru mwanke ambere ito ni koti na nabatike watho kwa mukira mushara yowe na motungata yonde ya gavana na wakili Ndai Wanjiru urani wakili wa mbunge ya Meru akiwa Kawira te gavana kumarira speaker wa Senator Amason Kingi atumirire kuingatwo kwawe na tebati ukinya kana kuritangwe ya gavana Senator wa Meru Kathuri Murungi na uwete meya ya Kawira thitangi na yone ya mumarukirie itene na tebati kwethira haitungata ya gavana wa Meru. Boniface Mongera aina tetoi maoni nkorana jono jenderete kwethira jagitwa mawakili amona atongeria igurethira gavana Kawira Mwangaza na rabatere kwethira chokero obisine kairi kana karabatere kwethira agetera igambarira churire ntuko egoro rikethiro rithikirwa rechirwa na gukinyira muthia kirugure rwaria kirugono rwakwa wakiri Mwangaza Elias Mutuma na ugite merekithiria kana ndira kotiritire ntuko egoro nyo ndito nkorukia ginto kionthe koti karikia kuuga eko suspend implementation ikumaanisha resolution ile cha Senate itiomba kutumikira wita ngugi imwe kana ingi na gavana karikia kwa impeach na Senate ika confirm kwa wethire deputy weno batere kujukia giti kia gavana na batere kwa sworn in lakini igitarire koti yauga
resolutions iria ikwa suspended, kumaanisha resolutions iria iteo na itiomba gutumika guswear in the new governor. Governor Kawira akaendelea kuserve as the governor of Meru mwanka riria kesi ira ikotini ikathira. Akaendelea gwita wechi ya governor endele wa entitled na ke benefits na rights chionde iria governors bangi betha bena chio mwanka riria koti ikamua, otherwise kana riria ka confirm igambara yawe. Eitha naku ntagaro wenge wakiri bunge kaunti Meru Ndegwa Njiru ugukorokera njire thimu aruga wakiri mutumaga kwithura kimweria gavana Kaira Mwangaza nontu ntuko egoro kwithenya cio tuko bunge senate ne muruterie that when the Senate voted to remove the deputy governor, voted to remove the governor of Meru County, the deputy governor automatically became the governor by the operation of the law. What then that means is that we do not need to bring ourselves within the armpits of the assumptions of office of a governor elect act. Any order that comes later than the 21st of August, at the time the resolution was made and a vote taken, is overtaken by events, because the deputy governor became the governor immediately after the taking of the votes. So this order is overtaken by events in our own view, and whether or not it was gazetted is immaterial. The necessity for gazettement is not a statutory creation or a creation of the law. Migambo ya wakiri Ndegwa Njiru nio nicokete koberwa ntemo gwa ntemo icine twa kaunti Meru na Kathuri Murungi uri ukuga tayari gavana Kaira Mwangaza na thite maetia na gucokera obicine ntukwe narua gavana abati kwithirwa ayome ofisi nontu riria wa impeachwa kawerwa muingi jote na public na both houses ya county assembly na senate ikuona kwina makosa no tebati gukarwa obicine ubati kwithirwa uri ome mwanka riria ugwe ukathikirwe gambara yaku ethira koti yona wisasa kwina process itathinga tobwega i senate uchokwe kiri ofisi, lakini thaiji kwithirwa uri ofisi ni kinyume ya sheria. Kura cha senate chiaringirwe before last ikinya chotuko no ntingona kwina mizan device na korea kwera wa kinyama wakiri ja county governor wa Meru ingona bate kwera wa gitu gita kwa division yo kuringa kura na standing order chetu ciugaga ukambire kuringa kura itirungi kagwa mwankaithire niyo yotumaga impeachment ejiri twambirire kuringa kura kuma right last itigere ndaike 10 tuendelea mwanka kwitha mugwanja na kinya riu turambiririe uringa kura last itigere ndaika 5 kana 6 tuendelea kuringa mwanka twathire so utege ntu twethithie twathukia kiri sheria ya kuringa kura kiri senate kithiururi kinene kia watho nakio kiriumira nontu koti niitiririgiria biakurongeka DG motumate kethire nyitho muma na inyankoroki kwethire kirongeka ugwitithwa ngoge kwerekithiria Speaker bunge senate itha kumira kwa gazeti notice mbere koto ndazi nakio ikingi gitumite baba inge patangatangwa kimathuganio gazetment iteana powers gazetment iteoda gazetment i just a communication ere communicating bio ere communicate resolutions iria tayari chiere suspended in court kwou gazette notice iria itina ine legal effect that whether the gazettement is only needed or the is meant to communicate to the whole world that people should be wary when dealing with Governor Kawira, the former governor of Meru County. It's a caveat temptor. Buyer beware. Don't deal with the former governor of Meru. She's a fictitious governor, and nobody should be able to deal with her, not including the county government staffs. Bona bwa kenda bweko bwekinyira Governor Bishop Faith Kaira Mwangaza ariuga we no akenderea gwitira county Meru ngoge mwankaria koti ikauga unge na personally any transaction ikathirwe thithitwe Meru county kuma tariki 20 riria impeachment ya kurukura na thomo speaker mwankarira o pretend no uri ofisine
ngati ya forensic audit kiri auditor general nekenda agatega transaction chionde ile ithithitwe kuma tariki iyo mwaka rero uri ofisi ukethorwo ina interest ya mwingi jwa Meru ko bati gukara kando igamba ria kuri kathira riu nago gachoka either koti uge wina makosa process ne bui wetionoke kana uchokwe kiri ofisi through the court. Report ya Ntoshero TV kumaje kingine kineke mushuja Nairobi mbita Boniface Mongera. Kuingatwa kwa gavana wa Meru Kawira Mwangaza na nyumene koti yerungikandi nji mutuma kunyumu matuika gavana wa bana wa Meru nende kuretete mpangaratano Meru Kawira Mwangaza isoko bisine ndware ya gavana na mutuma watho bwimwitikiria tuika gavana wa kaunti ya Meru. Katiba ya 2010 nitariretie kurita gavana obisine na mitaratara ya wekironge ende watho bone yeka butikuthia tondene ya kaunti ya Meru na nende Mumeru no eterete kumenya gavana wa Meru no Phineas Imana haina ruonoro kire arwe siasa. Kinya nyuma ya Kawira Mwangaza utonyekia mene kia UDA etuari ritionekete omutethio tigira ati kwebelwetine kia ungavana. Kaitaka kuringa kura mbungene ya Senate masenita baraba inge ba UDA ila nene rungurwa Kinya Kwanza ibonere bakiringa kura ya kuendekithia Kawira ethira kiana. Nabo bazimio baraba ingene ndi bakiregana na kuringa kura ko Kawira ethira kiebela kwa etene kiu. Senate has resolved to remove from office by impeachment Honorable Kawira Mwangaza, the governor of Meru County, and the governor accordingly ceases to hold office. Kotinio yethira kirita watho bwayo na kurwamia ugambi wa mbunge ya Senate ikiandikithia Kawira etana mbere utungata ya gavana wa kaunti ya Meru origamba riri kwirigirwo kuthikirwo mweri wa kenda niyo mweri twetete. Kawira na araritirwe na kuritwa kwawe kwekuranga Kenya gazetine na mantu yawe yathira ake akwenda mantu yendelea na ngahachoka kotini akiwa ngazetira irekirwe ni speaker wa Senate quashed kana ebaeberwe lakini thaitu kwaria ngazetwetera ebaeberwa kou Kawira tingavana thai acting governor ni mutuma bila haki bitiumbo karika kulingana na ondera yanirwe mutuma atumba ku ewa muuma atumba wa pishwa mwanga kisi withikirwe ya kuuga eko suspend implementation iko maanisha resolution ile cha Senate itiomba kutumikira wita nguge imwe kana ingi na gavana karikia kwa impeach na Senate ya confirm kwa wethire deputy weno batere kujukia gite kia gavana na batere kwa sworn in lakini igitarere koti ya uga resolutions ile ikuwa suspended kumaanisha resolutions ile iteo na itiomba gutumika guswear in the new governor. Wakili Marias Maranya na kinyamudhomithia nkolu okulukira mutandao yoyo Facebook bethira bakiwa kuma speaker mbunge ya Senate agere kurito gambi bokie au nio Kawira Mwangaza ethire nindi akebela ko bichine na munini okie mutumanto ethingia no abatire kwithira arikanyene kau bo ni agietera kunyuthwo muma kenda kuyukia buru utongeria bongavana kaunti ya Meru. Gwikarika Kawira Mwangaza ntukwerwari nethirite nindi agita kinya gikaro kia minister bakie ori mutumanto ethingia no akwirikana netitio bichine ya gavana. Kawira arekurikia kwebulu bichine akarini bethirite nindi bakirita miari yo mwanya baraba ingi bo bakiwa tambaru kwingoko na bangi bakai bakiwa ko kotira batire urugwinge sana no ntubaseneti yetu ngura yarutira tuko murungu wa mitharime kabisa ngatho icio ndene ndojoke ke mwathani murungu no ntu utethiniite muicho yacio kuria nyuma muno twi magambeni na ndi tukona thina rirathirire na ndi turenda mutongorio ungi nweje kenda turutira ngui no ntu mbeje cietu cha Meru gaichoka ingucokia nkatho muno no ntu ba Senate no ntu bangwira baraitire goro kwa tugate mwekoro kuthurwa no ntu nurona mwekoro ngi rurikitie motion na kinyabire biranga bana aroragua atoma nyochokia tironde kumenya mtu nyati yekwa gicungu ya translate na Kiswahili ale munyochokia bioria na inkuibwa kama no nyondo ba MCS bara beto barikitie motion nara ngucokia ngatho kuringana na ora Senate irathithirie aki ndene Meru
turari tuchumbuka muno tukiuranagia biuria tukorire tukona thiri lakini na ne thiri ni rejire na tukoroma Murungu step iyo ingi itete ndibute ngavana wetu wa Meru joento ithinkia ati kova atoka dukia ngavana ndibute ngavana onge tukoromba nabo bethere bena ngwataniro na kira antu ba Meru barariraira batarira nundu turengamuka turarira nundu tumaendero turona no tutongeria turona kawera kumara indire igirua baka na ndakena mono nuntu kawera arari ago tukinyanga mwanka twethio tekio na tutio mwenda kaire na ni matuja wijathire buru ugiibwaga sana nuntu baseneti na nkauga kinya tuko 14 appeal tafadhali menya ni Meru ikurira iyo tongeria bakawira menya nte mwekoro kuthurwa Meru iyo tongeria mwekoro muthuku bukuthurwa Meru mwenjero yura kawira arenjite yoko munta deputy governor mwenjero na yuyu kwa munti seneti ati tukithingatira katiba ya Kenya ya mwaka ya 2010 article 182 tu ni utariria we ya njira ya ngavana gutetekia kie arekwithira ikiongela na kuwa munini wa ngavana no abatire kuyukietekia nthuti ende Amiro yakanende kwina magavana baili kagitene kamwe aromo alikithitwe ni ugambi bakoti nonge no kulukira katiba omari iwe kububwongwa na mwerekera yura yukethera yukiuka kwa ni Meru ni yuriko kaende sasa kaende kamenda Phineas Imana garu ya siasa kirendeto Chaweru Atu bathatu ni baitiri miaka 8 nchera ni koti ya Chuka nyuma ya boku watikana na maiti ya kuorwana. Bathatu ba Martin Murigi, Eston Kinoti na Winkate Mukami bawati na maiti ya kuorwa Lewis Mutabari Maria mwaka yo 2016 kinya kwethirwa batenda kumuorwa. Mwambithania Joyce Gadan awete bathatu ba ni batumire muciyo Mutabari yurataukirwa na kinya kuwata kironda kya nkuji. Martin Mwambi anateta onkuluki. Muthia giotokiri mucio wa muthaka Lewis Mutabari kuoneka kirikoti ya Chuka. Koti ino yathanite antu bathatu bathaikwe miaka 8 wa muntu nchera. Alafu baada ya kuangalia upande wote wa kesi, kila mshtakiwa amefungwa miaka 8 gerezani. Mbere ya mugambithania Joyce Gandani koti ni ya Chuka igwatite na mabetia makuraga batakwenda kana manslaughter muthaka Martin Muirigi. Eston Kinoti na muntu mukawin Kiti Mukami batumitwe nchera miaka 8 na uomo wachi yao. Na kwamba marehemu aliacha mjane wa miaka 29 na mtoto wa miaka 3. Postmortem report ilionyeshana kwamba marehemu alikufa kifo ambacho kilikuwa cha uchungu sana kwa sababu ya yale majeraha ambayo alipatikana nayo kwa wakati wa postmortem. Kuringana na koti ino gikuo kia muthaka uyu wa miaka 38 na gitari kibaririe indi igitigite maronda na nkinyoru rubone kiri muci wao. Kwamba wakati ushahidi ulikuwa unatolewa ilipatikana kwamba marehemu alikuwa amejaribu kutoroka kwa hiyo bar lakini akakatazwa kutoka. Hii inaonyesha kwamba washtakiwa walikuwa na chance ya kuepuka hii shtaka lakini hawakuliepuka. Muci wa bamututigi nyumia kugitwa kwega mbarire baugite muthia nigiotoge kuoneka kiri gikuo kia muthako wao. Tiata igambare mutanoche nontu turendete muno. Rira mwana akura atire mwana ina mieri 3 na rira mwana akura aturia, what did you do? My father ekurawa. We were seeking for this tukuibwa twanirwa. We have been served, justice has been served. Nkorone chetu itukuibwa at least to relieved. Koti gugitega bwega lakini nkiromba kithira tibura abatampira na information ira ciari cia barabonete bonde gotuika muntu monekanire kesi ikithire iri urito etekiri nduzi ke manslaughter. Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge gia Chuka gamba ng'ombe mbitagwa Martin Mugambi. Nakuma kintu tuno tukuona kanya kambere gakunoka nchokerete na nteto ingi.
kambuni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguriko gwithie kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made ara magurija gwete kuma magana jana na ja mirongo ire monka magana mugwanja ja 45 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndene 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndene 499 ake. Okenda mbeshe cia kuciurire guru ja toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe mumero akiuga murojo na inchoni ukuruva mwato aja Rhino Mabati twethire tutugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi. Turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka njire na Meru gweta Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka order yaku. Ukareka ofa ya nusu mwaka egukuruka. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati jeto tokarie bieto. Rhino Mabati, do it best on top. Bosco, in Zari, nothing is certain. Nothing will ever be the same again. Will you survive the jealousy? Unajiona tajiri, eh? Zitaisha tu tuone utaringa na pesa gani. The secrets. Ukiambia mtu yeyote, boss. Nini uniambia Luna? The deception. To family. Will Nina survive long? How is this possible? The ultimate face-off. Zari continues weeknights at 8:30 on Maisha Magic Plus, DSTV channel 163, GoTV channel 3. Je, unatafuta mabati ya hali ya juu na yanayodumu kwa muda mrefu? Tutembelee Duralog Manufacturers Limited Isiolo tukupatie suluhisho. Tunayo mabati kama vile Duralog Versatile, Box Profile, Home Tile na Roman Tile. Chagua kutoka kwa bidhaa mbalimbali ikiwemo mabati na vifaa vingine vya kuwezekea. Wasiliana nasi kupitia nambari 0110 581 292 au 0710 120 590 ili kupata maelezo zaidi. Duralog, your trusted partner for quality iron sheets. For the Kaching Ching, I think I saw the advert on a poster. That's when I started participating in it. Like the Kaching Ching is a free SMS. All you need to do is just buy a bottle of soda. Keep on trying. You never know your luck. Nambere kurumira nteto cia wero themwe tuchokera nende mantu yigie asara yukumete ntere cia iembe ntere cia kiloni yatiite akari kithumba barabethirite miunda yo ikithwa na bakere bwite mantu yethire ya kibwithwa ni wakili Ndwaru na wenethirite kanu kiontubo akera na Weru TV akiwa ati munda yuyu ara yuawe na yethire yukiyo ni antu atikumenya barabethire bayaka dene ya munda yu. Tuitana mbere akari ntere mwanya mwanya bethirite nende bakinyire kanyuma ya njemo kwithira itiwa na kironda kira kithira kitiwa na mwaji wa kansa bone kuringana na bamwe baji bo murimo uyu kuma ntere cia kenje barabe yitiamwo na kurwa na murimo uyu bari wantu mwanya ne bethira bakinyire kuma na murimo uyu na bachi utungata urakwa irite na ne bakuromba antu babethira baitungatiro kenda kurwa na mpanga ya murimo yo nyimba. Kuringana na ikundi kia methene wa ndine kenje tigania westi usikunurwa na utengo kwa asiba kansa ikukura baba ingi bao na ruwa kinyankurukie kansa yongwa. Stigma ni ura mtu nonto antu ponte baita bai kuona na ilia bakiwa ura kaukua royo na ura karoi na ura kaukua na kinya baita karanthe ukue nabo bakambiririo kwebelia mosoke ya ku njwere chiomba kuthira kiongo kana ukambiriria kwirwa mwiri nonto bwa side effect cia ndawa paka uao atena bo therio kaukua kwa ngerekano Christopher Muriongi nonere thina mwekurowe kwa atoi murimo yo ende kinya barabara ra chore barabara ya interview wote o maila ke uga nya nyo maila eno to munda jiru atithire ende bila bona kirwe
kabaere anzo barethira batumirinya kuyenjire wenja Ndeunkurani na buraba baingi babuthakia na lwamire na mwekoro wetumi nikamwendete sana na hivyo mbuthakia ni nonto imuruaira kamucha mugiria tului thatio thombo ka uginyo tuko mami etonda iri tului tura yauni ndigwatwe kansa 2022 mweri wa 10 ndatere ndero ndama chibitari about a month na ndra dimondrone na kansa mwekoro ri ingiri yo ndo taiji na mbele tu lakini na ende baba na kansa Meru na Kenya yonde wendo buingia ri kansa ira amemba ba ikundi ki batarerite mathina kithumba era bakuluka ira safari ne cia kuimenyera bongwa kana kinya kumenyera endro bao baraba ina murimo yu kana na baraba tirira endro bao bakwa yauni ende sister okona pasire ati ana bagie baile na ndena bako baile ndego itu kuluka ila thina nyingi ke kuthoma korea na nya wekira yako nde buranke enda kui anto yani nyetha no tierimo atwana ya tu okeo tumeneri u anto inana kwire kansa nya tu twena kansa are batena kansa anto ibampira iria kuwa kinyate kansa yongo eko ayetie na womba kwithira uwe anto bariwa ni ukimwe eko ayetie kana uwe kabwe muchi yo kansa utembo chi yo kansa yuria na kwa u anto bakathura muntu no to bakwithira atin aina kansa no to baba inge iba murukaira ambaitha utia wani ashore baba inge muno pautoroka kabisa kinya bamwe koro ibatia wani akurubo lakini I thank God that mukuru kwani are very supportive na namenyerete bwenkanya lakini natwe tachibitare ndu ya kwa baba inge muno ibakorera bakiwa ibatero kinya ni baina batewa ni atono ina batewa ni antubo ngwe mtomba kurumta athakiri ya muchie kandi mburi korea ya undi na yele ntunde airombe nyingi muno na kwe batina nyamba ya korea kandi u mirire itombeka ntu no mangore byakara byo ikira muri nyantu bakansa ithatu twina family ya support ayana bareo na tuyu na ntu bara bangi nukwenda wika ngambe nukwenda wika kabuli kauku norumanga lagenda muri watainya kwika nguku nikwenda irio ngarama irio unio alafu safari ya weta chibitari irio kuria NHIF irio alafu tariro chemotherapy kana treatment ya cancer na chibitari kandi kwina ndawa ingi tura chekirinya mwiri na cha kububwithia manto maingi mwirine na ikiakura ndawa itutangwe cha cancer na ikura na ithimi no mango thimiro wekenda wikro ndawa katho na ithimi ikundi kinende ikiritanirite wikanira inya kenda kunywa ndawa mwanka muthia na utungatiro tungatabungi bonda itare bura kubati kuritana mwingi manto yege murimo yu nara nende babarombete kwenda asiba kansa na menyeri bao bakiwa indo siomba kuonokia moyo na ukiba twina boa ukwiba bayerwe na barabua kwa winkwenda kwira muntu ethira na ayetwe akathwania ashwa buru na akwe nonto okwa goteo kire gundi ke tutetekiritia manto ya okwa kabisa itoriete nonto itukumenya twathiatira ndawa na kuria boega muno kuria intobia yentwere kiripotera Wero TV kuma Tiania mbita wa mukiri wa mithika mutaratara y'umweru yotethia aritwa ba university kuria bisi nende ni wangaratenie bunene aritwa muno baraba kuma kiremisi etio siumba bone kuringana na Dr. Daniel Mwango mwandiki munene na karani wa Tharaka University urauwete mwandu wa mutheni atona kithomo kioro no ntumbe sira ba mukirite ni nkai muno ende abathirikari ni kuolelia untubo Paul Wakabithi aina atatonkuluki Akere Registrar wa Tharaka University Dr. Daniel Mwangi natherete mutaratara wa imbia wa thirikari kurira aritobisi no kunyeria bamwe inde no abendere kureithirio ntobobo. Wanafunzi wamewekwa kwa badi ya 5, tuko na badi 4. Badi ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4 na ya 5. Tuko na wale wazazi wenye ambao wanasema kuwa wamewekwa badi ya 5 hawajiwezi, wamewekwa badi ya 4 hawajiwezi. So kuna hii nafasi serikali imetoa ya kufanya appeals, and we have a desk specifically for those appeals. We are helping them to do that. Up to now we have those people. We have done quite a lot of the appeals, and our parents are very comfortable and they are appreciating the process. Hii period, hii process ya appeals, so that wanafunzi watakuwa comfortable tukiendelea. Lakini pande yetu tumewapea makazi na
wako comfortable kabisa. Igwara cukuru ino yendere kwamukira arito baimbia aramwankira mthe arito nkurukia ngiri inyi bombete kuibunga kirikosi mwanya mwanya. Mimi natoka upande wa Ruahaha. Nimeleta mtoto hapa kwa shule ya Tharaka University hapa. Nimeleta mtoto kusoma na safari, hata kama ilikuwa masaa marefu, lakini tulifika poa na tunashukuru. Karibisha wanafunzi wa mwaka wa kwanza ambao wameweza kufika hapa leo. Obohobo karikite gore mwana umwe kuma bwagantu gwa dini yankondi atakiumba kwibunga na university kuthoma undagitari bothe njino ntubo kia buraburo merite muci uyu kondari irara thomagiro kegwa tiumbite gukura mabaro monthe nuntubo ambaransi iratigaririe tutakweta ngiri mara mwanjiri kwendekana ni kingomba kuthongira university amoyo kuna kuigwa na etiomire na kuwata grade ya A plane thoma ya Merisco namba kuwata grade ya A plane namba wa prai coops namba tuka placed mo university kurutha medicine surgery erego cost 612,000 per year na Merisco na balance ya 110,000 bawendi babantetheretie kurutha course nunti very expensive ini kurambantu bawendi bega well wishes na tongore ombe wontethere bombe kuthina mo university kena mboyuriria kiroto gyakwa to kiaranire na aciari ba Jonathan Mwenda na atethere baba mutethere lakini bamuteithanirie na kirasi kia watire gikumutiria ku university mo university na antino wecho bakura mbeca igwetwa ngiri magana mugwanja nkuromba antu kwa wendi bwega bantetherie mwana wangu kuthi cukuru akathi kuma Jumatatu tulendie tuchugo twatwa na tutuna tutiomba kugana wanangala majongwa tutiomba kinyako muonera ukinya cukuru kana mulungu akalinga kiama nko boromba kwa wendi bwega mulungu akibothathimaga pombe gutetheria mwana uyu wetu ombe kuthi cukuru. Ngiripotera Uru TV kumantere Tharaka Mbito wa Paul Ogokabithe. Nyuma ya kiama ya kuthetera arimu kuwa Jumatatu waritobatisooka cukuru kumaniana kwambiria kwa mugomo uyu arimu nende aciari kumantereche mwiri uyu embe ni bakuromba thirikari ithire mugomo uyu na betikanire na arimu kenda mathomo yatikangara tene. Aciari babo wete aritwa nibo bakainyilekana kithomo kio kiangara tene tamu ya ithatu. Nicholas Chabari aina atatonkuloki Walirabia maabia kuthetera arimo bia nati wa mwana kupeti na kinya kiama ya kurungamira arimo Oban Junior Secondary bajiritetie ati mugomo kanjiria tariki 26 ntu wa Jumatatu walira cukuru ikurugurwa indi bamwe baciari kumantereno chegembe ibebumiretie na kuromba thirikari ati ibarigiria mugomo uyu utikathi na mbere no ntukangaratana kithomo bunene. Thirikari yerie kuolelia arimu ni kwithira ana betu ria bathira cia kibindi kira betha bakithoma kwibe twitha twirigirite kira ana bau na mugomo kya kwambira rindi ndi muciari na mona kwa aitha klasi kya kikwerua mwanka thayu ntithirwa ndi na wirigiro baka kutha na mugomo lakini baka kutha bakibwitha cia yagirite nkwitha ndi na manketha mbirigirite mwana u kwibia kerua na kwibia kona ana bara bomba kumia ni ana basula na ni ana ba mwananchi lakini ugeenda kwa thirikari antu bara nena na baba thoma boarding school itara utho ibetha bana arimo kwa hivyo mugomo ya kuendelea na shukuru yake autiso mugomo ana beto batita shukuru na bara bakaumiana na basula kwa hivyo ngoromba thirikari yingilie no ndo Kenya thaiye na amani kulingana na aciari baba tamu eno aja ithatu ithiete kurugurwa kwanjiria ntugu ya Jumatatu nio cukuru ithagirwa ire na manto maingi muno na muno igerio obia kinthiguriro birutha kwa na kwogu mugomo ukenderea wethirwa gwangaratanĩtie manto o maingi kwa muciari no wende mwana cukuru akethe bubwea so kankwira thirikari yetu atiri ire tongeretwo indo kitagile Ruto please twatu bwele ngature aciari twebwira thirikari bukareka arimu beto baoma onto bakia kuoma kile kira baita kweria ini this year kikaveru na kiaveru ndi muciari nketha mpumiete muno no nto bakwithirwa inthomethete mwana rankarita mbeca ngaciumisa na cionthe kenda mwana rathoma kankwira thirikari yetu atiri ituka tubwele ngature aciari kabisa arimu bakaoma. Minister atario wa education aingilie mugomo yura arimo babanganitie yura babangite yambiria mbere cukuru ya ruorwa nikenda mugomo yura omwa arimo bwithirwa bura bakwenda nikenda na betu barura cukuru
na na betu bathomo boya thaia na betu baita kwerua form 4 bai tayari kwerua kuringa nao betirite arimu bakia kugoma tafadhali thirikari au tuketha tu na loss ni kwitha utibitu kona utibitu gerekera na bau na onyana bau baketha bongo abaruta bila baurite itha miaka ena na baba bangi baurite miaka enana tafadhali thirikari ni sugulike arimu bau Kumegebe North Betan Class Chabari. Thirikari ya kaunti ya Embu iwete ndawa iria ciathukire cibitari cia milioni 769 ciaurikaitaka wathani bwa gavana Wambura bawite ndawa ici ciaurikaitaka corona na antu baingi bateta macibitari kaitene kau bawite kinya ni bambiritie mutaratara yo kwirita kenda itatumike ndene ya cibitari Rita Mwaniki ena ntetoi. Riu thirikari ya kaunti ya Embu ni yugete ndawa cia milioni 7.9 iria ithukirite thiini wa thibitari ya Embu level 5 ciaguritwe vindi ya Martin Wambora ariwe gavana no atete kavinda gaka Cecily Mbarire ariwe gavana. Ino ni kuvitukirira minister wa finance thiini wa kaunti ino niwe Joe Kamaria. Ndawa icio expired na cia ni ndawa iria cionthe ciaguritwe kuma ta mwaka wa 2012 nginyagia mweri wa 2022 na ni urona mbugite uguo iyo ni mbere ya kavinda karia gavana wetu atwikire gavana wa Embu County na ndawa icio turauga ni cia expire ni cia milioni 7. Guku riu makiugaga ciaregire kuthira kuona vindi ya murimu wa COVID-19 andu engi matiathiicaga gucaria mautungata ma thibitari. Muradika wega indi ya COVID operations cia mathibitari metu ni ciaukite nthithio nundu wa COVID na kuguo ni kuga ndawa iria twagurite ndio wanacio ni ciekarire store na igikinyia na ikivitukia mithenya iria ciagirire ya gukorwa ikivewa arwaru. Gutie na mubango mwega uria ungitethia mathibitari metu gukorwa thibitari iria ina ndawa igere gukinya indi ya kuvitukia mithenya yacio ikagairwa thibitari ingi korwo ingi gicienda tondo thirikari ritutie mubango tocio ndwivo. Na varia Kamaria arauga mutaratara wa kuthukia ndawa ino kuringana na watho ni wambiriritie. Ndawa iria itwikite ni ciavitukia mithenya iyo ni ciagirirwe ni gukorwa ikiaga disposed na riu process iyo ni twambiriritie na ni turevoka ni tukumirikia thiini wa mieri uguo minini imbere yetu nigetha tuvote gukorwa natwe ni turakinyaniria maundu uria watho ugite. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Au no tukinya muthio nteto cheura the muguchokeria nkatho na tubuko watandite na unto watane kiri mubango wa siasa nyuma ya ndeka itekura ya moneto mathithio kari Maureen Kiremi.